Angela. Ora mchana. Ngizidile kathi malume ngayibona kathi ndizosiyanga. Ngambuye eChina. EChina? Yeah. Hayibo. EChina wena? Ngavela eChina. EChina lapha nokwazi ukuthi kwenzakalani wena? Kunjani eChina? EChina lapha uma kunje antu yabona lapha kuyakhanya. Ilanga liyachisa ngale eChina kuhlala kumnyama. Hlala kumnyama. Kodwa abantu bakhona bona bonke bayabona. Antu yabona abantu laba baseChina ukuthi banjani amehlo abo ukuthi kanjani. Amehlo ngathi yaphakathi. Bona bayabona ingakho mina kunamalanga uhlala ngibona ngigqoma amagogorosi. Namhla ngeke ngiwagqoka amagogorosi ngoba ngiyezawo nini. Bazathi nezawo nini semfika namagogorosi. Lo muhle hlala igqoma amagogorosi. Hayi zawo vele uzobeka. Benganjaya. Eka lidimoni. Thatha lidimoni. Ena uyakwazi uthini? Lapha eChina. Nama lanto yabona ifoni yami manje ifoni yami ukuthi right. Ngibe ngiyakhumbula lapha eChina umntwana omncane ona 2 months. 2 months uyakwanisa ukulungisela ifoni eChina vele abantu bakona bafundile abantu baseChina vele. Umntwana 2 months. 2 months umntwana lungisa ifoni. Kanti ukwazi ilaptop wena sabala ifoni. Ilaptop ngitshela ukuthi umntwana ona 2 months eChina ngitshele uyayichaya ilaptop. Lapha simbophela ngichingamu. Umntwana le 2 months uzama ukuthi 2 years kumbe 2 months. Angikhafula ichingamo yakho leyo nthengelele yona. 2 months umntwana una 2 months eChina uyakulungisa ifoni yami kanti wena uyalungiswa mbani uthi ngathi ngenye ifoni entsha hayi anthenga ngefoni entsha 2 months kumbe 2 years 2 months kathi 2 months ngenjani 2 months yazi ukuthi 2 months is 60 days hayi 2 months iningi kakhulu 60 days so uthi 60 days umntwana sekwazi ukulungisa ifoni komo wena i60 days lokuzani kuncane lokho 2 months iningi right vele andaba kwazi eChina bazokuphikisa hayi vele ngabe ngeke bemphikise lokuzani wena into yaphikisa fa uyaphikisa abengeke bemphikise eChina umntwana una 2 months uyayilungisa ifoni yami yalungiswa nguye mina ama laptop abantwana baseChina kuyalungiswa kuthiwa bayalungisa abantwana labana 2 months kuthiwa bayalungisa abantwana uzwanti event yakho namanga mase kuthiwa bayalungisa into alungisa